Жана гол! Турсунали Рустамов! Эсеп саны 1-0 мынакей. Айзар Акматов дал ушул оюн таласына керек болгон. Гүлжигит Алыкулов эки ойунчунун алдынан узатылган сокку жана гол! Гүлжигит Алыкулов эсеп саны 2-0. Азамат Дастан супер кубогу менен болгон беттеште голдук пас жана ошондой эле айып айчынын сыртынан өтө керемет голду киргизген. Ал ортодо Фархат Мусабеков сокку жана гол! Фархат Мусабеков атаандаштын да дарбазасынын 9-дугуна топту кадады. Нашей сборной Гүлжигит Алыкулов. И тут уже есть еще один момент и гол! Есть! Алимардан Шукуров забивает уже 4-й гол. Кулов сам может пробить, убрал одного, будет пас, есть и удар, и гол! Ну тут, конечно, да, под конец, под занавес первого